ba ntse ba didimetse fa e sa le go tlhokofala ka Ngwanatsele ga Mogatso rre le rremogolo yo a neng a le dingwaga di le 85. Tirelo phitlho e ne ya nna ya sephiring kwa ntle ga bobegakgang. Fela gompieno ba neng ba tshela nae ba ne ba kokwane go mo neela tlotlo. Morwa wa gagwe o ne a bua ka boleng bo a bo dirileng go ba lelapa, kereke, maemo a gagwe jaaka mo Afrikanere le Maaforika Borwa. 11 November 2021, a choir of repent went up from kitchen tables to Parliament. An apology accepted adds meaning, creates opportunity for forgiveness, for peace and coexistence. An apology rejected becomes meaningless and will be the rejecter's cross to carry. Motlholagadi wa gagwe e leng Elita o tlhalositse de Klerk jaaka ene e le moratiwa wa botshelo ba gagwe. He was often misunderstood due to this overcorrectness. We were once watching Walter Sisulu's funeral on TV. I remember him being very distraught and saying to me, "What have we done?" Khabagare go be go fa go tlhokafala ga de Klerk go tlhotse maikutlo a farologaneng ka ga boswa bo a botlogetseng. Fa a ne a motlotlomatsa, Moporesidente Ramaphosa o ne a re de Klerk o ne a tshwanela gore a tsenele dipuisano le ba neng ba tlhotlheletsa botlhaolele. We can neither ignore nor must we seek to dismiss the anger and the pain and the disappointment of those who recall the place F.W. de Klerk occupied in the hierarchy of an oppressive state. We must never forget the injustices of the past. We must never forget the atrocities of Boipatong, Bisho, Kwamakuta, Langa, Soweto, and Sharpeville. Khabagare ka kontle ga kereke setlhotswana sa badira ditshupetso se ne se tsweletse ka gore Ramaphosa o ne a sa tshwanela go ka be a rebotse tirelo matshediso semmuso ya ga de Klerk. Kwa bokhutlong Moporesidente o tlhalositse fa de Klerk a tshotswe teng fa Afrika Borwa e a robaditsweng mo go yone.